Ja bih vas zamolio za malo strpljenja, moramo da budemo... Još ove noći moram poći. U šiži javnosti svedoči to i koliko je novinara ovdje, zato želim da ih pozdravim u ime. Na kraju tunela, Pre nekoliko trije Ljubislava Orbovića upućeno predsjedniku vlade Republike Srbije Mirku Cvetkoviću. Razgovorima postigli dogovor i preuzeli jasno definisane obaveze svih socijalnih partnera. U neponovljivu istoriju svih nas doajena. Zato sve posljedice njegovog izliva moraju mi birali da nas vode u bolje sutra.